خیلی بیرحمانه نسبتی برادر ما عبدالرسول خدا رحمت مغفرتش کنه خدا با خدا بهترین برادر بود. من برادر عبدالرسول یگان ذره کمبودی ندیده بودم. همه وقتی که من قطعی برادر ما در یک محله زندگی داشت. صدبرگ میگوید قبل از این ماموران پلیس به منزل او در شهر کلاب وارد شده به گفتگو و نشان دادن اجازتنامه به کافتکابی خانه شروع کردند. باید ما این شبانه روز از در چنین قضیه در چنین گپ خبرها چیکار کنیم؟ طلب کنیم از حکومت که نه جوره دیگری خیلی نمیشه که یک خودش غلطی خودش تله داد خودش تیر پران در دیرش کورچه قطع زد منحشه گرفت نمیشه خیلی. خب برادر عبدالصمد کلاب. عبدالصمد بفرما. سلام علیکم برادر. آواز من میاد؟ بله. برادر ما از کلاب نه نشون شهر کلاب از شهر اگر که نمی نو با ایشان دادن نظر رسول جان از رده اوزدی من دادر همو کسیم من برای همو برادرم بسیار دو کرده 8 ماه دستای پریزدین رفته گیم نفهم برادر کی؟ برادر نفهمیدیم خوشرو نظر رسول جانی که در رادیوی آزادی ایشان دادن جسد چطور همین روزا؟ همین خبری نه در همین خبری نه امورا در دهمش ایشان دادن در پرسلا شدگی فهمیده؟ ما دادر امو دامم ما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته 8 ماه برای امو دام ما داوداو کردگیم تمام دیلا دارم начальник уголовного розыска میدونم начальник ملیسا میدونم مقصد خیل بردن در سینو دو بردن زدن در ساعت چند شب مردش گرفتیم یا میگن که ای از 3 مترش پرتوفتن یا دروغ میگن ما همه فقط دلیل دارم تمامی کامیرای شکنجه شدگی زدگی انشا درست برادر شما را زدگی با کدام تومت یعنی با کدام تومت از او چی میخواستن؟ او برادر خودت میشوه؟ بله برادر من میشوه. همه آدمی که در اخبار نشون دادن که به غلطی دست میگه از 3 متر نه این غلطگی نه دوامی همو در نظر رسول جان دوامی همو در ذکر میشوه که یک چند نفر بله من شنیدم من خبر دارم و خوانده در کجای بر اومده بود چاپ شده بود. خب در سینوی دو بردن برادر در سینوی دو بردنش برادر مقصد به چای رفتن ای 46 ای دم استثناپیشن اومد کردن و من در 82 قطیدم ای 82 پیش خونش گرفتم بردن شکنجهش کردن در ساعت دیشب هم جسد چه گرفتگی وقتی میبرن در عدل میتنش میگن که کورکنی ارگانای که بگیرن که مقصد نام بره که کورکن میگرده از دکتر میگه روسانستیون نکنین که کورکنی ارگانیست دستاش نروشنی که خلاصه بعد مرا زنگ میزنن ای والنسا ای 5 کورپوس زنگ میزنن میگن هم خلوده من نشناسی میگم بله میگه بخیلی ها که مقصد چی شدگی ولی ما آوار کردگی میدارم میرم که میگم چطور که تکلیف کن اول زنده میگم خلاصه نمیگم بعد یا زنگ میگردم میگه که ملیسا واردن وقتی ما میرم کامیرای بالنسا را میبینم میگیرم بعدی که میبینم 5 تا اوگالون راست میورد اوگالون راست کار همش میشناسم همسایه‌مون ای کلوب تو начальник اوگالون راست امردینشان داره از شهر کلوب همش میدونم این بدبختا میگن که این خچا پرتوف نه پرتوفتگی نیست این آدم زده شکنجه کردگی اوجه جانش برآمدگی برادر بعد با همون خلاصه پرتوفتن گفته که او خچا پرتوف دروغ میگن رنگ برادر ما زدن کشتن برادر من شما سوال دارم برادر شما وقتی که نمیدونم پیگیری میکردین یا اینکه میخواستین یک حقیقت پیدا کنین عدالت برپا شود شما کدام وزارت نزد کدام وزارت سازمان نمیدونم حکومت کجا رفتین
дардтона ба кӣ гуфтен, далелҳотона ба кӣ нишон доден ва ба шумо муҳим ба шумо чӣ ҷавоб шуд? Бубинед ки як чизе намефаҳманд ки шумо ҳақ доред ки волидайн намедонам наздикони ҷабрдида ҳақ дорад ки як чиза суд мед экспертиза шумо ба фикрам хуб ира медонед ва ӯ бояд мустақилона бо як бигем шакли мустақилона баргузор гардад, на аз тарафи ҳукумат бошад, яъне ҳамун вазорат, на аз тарафи шумо, яъне ӯ як бетараф аст. ӯ табиб меояд ҳамура проверка мекунад ки оё ҳамира шиканҷа кардагианд ё не ва сабабҳои мурда шуд ё кушта шуд. одамое ки вақте ки ҷасада бурдем, вақте ки омадан санҷидан, одамое ки якум бор оман санҷидан, ман розӣ нашидам, ман гардонам мира бо рафтем 9 рӯз пас ҷасада дар шаҳри Кӯлоб 9 рӯз пас ман кандам ҷасада. аму ҷада гуфтам ки ай прокуратура генерали ам буд, ай духтуро буд, аму одамое ки омадан, аму духтуро омадан рӯшона сиёҳ мекунанд, ягон тай дига набояд, аму духтуро буданд. ҳамун духтурое ки бигем ман 201 дивизия талаб кардам ки 201 дивизия биёям, масъулият биёям, ман кунам. гуфтан шид ай 201 дивизия итам, вақти ман мехезам ай душанбе Кӯлоб мерам, айё мехезам меояд, миян амвоҳам. охир вақте ки ман ҷасада канда будам, уже лаҳата бояд ҳӯй кунам, меояд аму одамо гуфтам охир чӣ дар кор? хайросига баъд калонтарон гуфтан хай ки омадан кандем ҷасада ё хай проверка кунад. вақти ҷасада 9 рӯз пас мекунад, тобак нахуда, ҷасад умуман намик ягон ҷои ягон хелшидагӣ мекунад, фақат хун рафтеса тамом аз бадан. ё одамое ки ёзи меган бародар ки ихел кардан ё дурӯғ мегӯянд. прокуратура генералишам рафтам 10 маротиба. ҳамин Юсуф Раҳмон боварам ки ту ма ҳамин рафтани кардагим ту пешам Юсуф Раҳмон, ишам дурӯғ аст. баъд 8 моҳ дар як моҳ як бор чӣ мешавад мақсад қабулгоҳи ҷаноби олӣ мешавад. ман дар як моҳ як бор мерам жудат мекунам, одам ба ягон бор пеши ҷаноби олӣ рафта будӣ? 8 маротиба рафтам даромадам. ҷаноби олӣ баъд чӣ гуфтад? ҷаноби олӣ пешам намеяд, камера хати мебинад ки ҳамин фалони одама пешам намеяд, одам роӣ мекунад, мияд дишка мегира дастам, аризома мегира, чиёи флешкартада дорум, ҳамун ҷасада поли камера кардагим ҳамаша мегирам. боварӣ дорӣ ки ҳамин ҷаноби олӣ аз ҳамаи умур бохабар аст, аслан парво намекунад? бале, ира ман 100% медонам ки аз ҳамин рӯз ба баъд ҳамира ҷаноби олӣ қабул дорӣ? агар баъди ин қадар зулму шиканҷа болои бародарат бозам Раҳмонов барои ту ҷаноби олӣ боша ку, номардтарин одам худат бидай. салом алейкум. ма бародар ку фақат ай Аллоҳ метарсам. ма амро Эмомалӣ Раҳмон аю не ки мақсад. ма не ай Рустамш метарсам, не ай Эмомалиш метарсам. фаҳмиди бародар? ма ай Худованд метарсам, не ки ма то ҳозира дар пеши Рустамшам 2 моҳ даводав кардагиам. инай Муҳаммадҷон ҳамаи чӣ мара медонаи Муҳаммадҷон. фаҳмиди якисе? не ки иншоалло ма гуфтагиам ки начальнику галон рост ка бо гаштам, аммо амирдӣ нагуфтам. ина ҳозирам бишнава, агар тамошоам кунам ку ма гуфтагиам ки иншоалло вақти соатш меяд, ма траку хун хеле хун гирифта, маам хун мегирам, интиқом мегирам. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر یک لحظه خواهی محمد جان، یک لحظه من کوتاه سمگو میبرم اگر برداشتین بخشش. خب من بخشش هم برادر عبدالصمد کوفتی سبدم چند قبض نبود، ما او دفعه خیلی صحبت کردم لیکن فراموش کردم نمرش بگیرم. خب ای برادر خیلی دلایل قوی داره، دلایل خوب هم داره. این برادر همسایه ما در شما خیلی صحبت کردم بگیریم، ما ان شاء الله که شما را بگذارم بعدا.
برادر خوری ما صحبت هم میکنم ابن واسدی جان بخشش این برادر بهترین برادری هست که ما خیلی خوب ای نزدیک میشناسم. این برادر در ظلم نمی امام علی دوچار شده. ایرا برادرش عبدالرسول این نواز نوار هست اینجا خدا خواهد میمونیم خیلی به یک وحشیانه این رژیم ظالمانه برادر به قتل رسوندگیان عیناً موضوعی که تکرار شد این نمی موضوعی که ما و شما داریم. پیش از اون که صحبتش دوام بتیم اول نوارا میخوایم تماشا کنیم چه خیلی بیرحمانه نسبتی برادر ما عبدالرسول خدا رحمت مغفرتش کنه خدا با خدا بهترین برادر بود. ما برادر عبدالرسول یگان ذره کمبودی ندیده بودم. همه وقتی که ما قطعی برادر ما در یک محله زندگی داشتیم در محله ما رفت آمد داشتیم خیلی با ما نزدیک بودن سخنی بلند نداشتم خیلی انسانی به درجهش آدمی خوب بوده. وقتی که من همین ناعدالتونه را نسبت این برادر دیدم با خدا چشمم اشک ریخت که برای چی نمی انسان این برادر را بیرحمانه ظالمانه کشتگیان. ان شاء الله نوارا تماشا میکنیم بعد صحبت ادامه میدیم. لحظه های زندگی عبدالرسول نظروف در بیمارستان قریه بالاست که نزدیکانش نواربرداری کردند. صدبرگ باباخانه و همسر او میگوید روزی 28 مارس ساعت 3 شب از کلاب آمد و شوهرش را در این حالت پیدا کرد. رفتم دویدم درام پنجم کورپوس دویم تشکی دارم کسلرود موندگی همه جوش زدگی معیب یگان جوش کور نمیکنه پیشی برش درام گفت که آوردنش هم 3-4-5-6 ملیسه آوردنش دستوش جای نروشنی گفتم گفت که هم کور مونه هم خیلی بهش بگوش همین قاکیدل شچی کردیم یک بار نفس گرفت تمام افتاد. صدبرگ میگوید قبل از این ماموران پلیس به منزل او در شهر کلاب وارد شده به گفتگو و نشان دادن اجازتنامه به کافتکاوی خانه شروع کردند. صبح 11 و 12 شب کور کسته بود 6-7 ملیسه در مزدن درم کشودگی بود زمکش محکم کردگی نبود در میله کندر من گفتم چی گپه هم زدن تیله کندر من خونم کفتنم خیلی شوریدن میگن کین چین شما یکون تش نمیگن که ما کیم چیم ای که جویم برای چی اومیم. عبدالرسول نظروف که در یکی از مرکزهای تعمیری این همه هم برادری هست که به خدا قسم وقتی من انسان هم میبینم گرین دلم او میشه که هم خیلی جوانای شهرهای نره بهترین انسانو را دستی همی ظالم و قتل رسونده شدگی هستن. به خدا میبینم دیگه طاقت نمیکنم. سبحان الله صحبت کنین خیلی برادر بخشش که ما صحبت کنیم محمد جان بخشش یادتونه بخشی محمد جان نوارا محمد جان بگیرید خوش میکنم نوارا. خب برادر بله واقعا هم دشوار است سخت است و ما هم با همون خاطر موضوع را پیشکش ما گرداندیم که همون برادرانی که شاید شاهدی داده میتونند یا اینکه برادرانی که با همین چیز رو برو شدن با همون عدالتی شکنجه تحقیر از طرف همین حکومت یا اینکه وزارت کارهای داخلیش باشه وزارت بیرونیش باشه فرقی نداره. امروز بار دیگر ما این قضیه را برای چی میبرداریم؟ سوال باید داده شود که چرا برای ما این خبرات تاثیر بخش نیست؟ چرا خیب با گفتی گپا خیب نداره؟ ما دا حتما باید دکس باید جنگ کنه که شتاب ما هممون بدرویم و دیگه اعلانش کنیم و نمیدون دفاع کنیم و فیرات کنیم بگیم که طلب کنیم که این کارتون دیم بار نکنیم یا اینکه جنایتکار به جاگیری کشیده شود. فقط همین در دو حالت ما فعال هستیم برادرو. فقط در همین حالتایی که یگام جنگ زن و زنی یگام چیزی باید گلوبال باشد. ببینید که ایران یک برادری ما و شما هسته. برای چی ما این موضوع را برداشتیم؟ برای چی ما این موضوع را در مبین گذاشتیم که به این حکومت حاضره یگام کس قدر نداره، یگام نفر قدر نداره، نه بد نه خوب نه گنده نه یگام کس، نه طرفدار نه غیر نه مخالف، کسی با کسی رحم نداره، کسی را این آدم حساب نمیکنه. میفهمین؟ یعنی در پیش ما یا خودشونه گفتی گپا زپدلو میدونن که در پیش ما گزارش بودن، در پیش خلق، در حالتی که خدمتچی، در حالتی که باید و یا به منفعت ما
давлат миллат мардум кор кунанд, чунки мардумӣ ҳастанд ва ҳар гапе ки мо мегем, ҳар хоҳише ки мо мегем, бояд онҳо гӯш кунанд, наздамон бироянд, ҷавобота хушрӯ, бидуни таҳқир, ором, фарҳанги баҳса риоя карда бояд бо мо чӣ як ҷавоб битанд. Вале шумо мебинед ки ин ҳамин бародарам ман бовар дорам аз чанд вазорат, аз чанд корхонаву аз чанд ҳукуматиҳо даф кардаган, гуфтанд бирақати ҳам бародаратам хитам охӣ киштанаш охӣ баъд чӣ охӣ худат кӣ охӣ ба мо ту касе нестӣ, на худат на бародарат. бераҳма да прокуратура генералӣ гапи тираку да прокуратура генералӣ дар рӯи ма гуфтаган. Ина бародаро вақте ки меген бахшиш бародар, вақте ки меген шумо ай ҳаво ҳами чизора меген, ана шумо фантастика мекунем, мо ҳеҷ вақт фантастика намекунем. ӯ чизора мо гузаштагем, як таҷрибаи кӯчак аст, бузург аст дорем ва он чизе ки дидаем мегем ки бале ҳамин воқеият аст, ҳамин ҳақиқати рӯзгор аст, ҳамин ҳаст тоҷикистони имрӯза, ҳамин ҳаст эмомалистони имрӯза ки дар уҷа касе қадр надорад ва бояд мо имшабона рӯз дар чунин қазия, дар чунин гапу хабарҳо чикор кунем, талаб кунем аз ҳукумат ки на ҷура дигари хел намешава ки як худаш ғалтид, худаш тела дод, худаш тирпарон дар дилиш корча қати зад, манаҳша гирифт, намеша хел. Шумо бояд бироен конкретно дар ҳамон вазорат аст, вазорат корҳои дохилӣ аст, фарқ надорад, ҳар ҷода як чия дурбин меган, камера меган, видеосъёмка меган. чӣ хел шумо мегӯед тоҷикистон ба пеш як чиза шумо пешкаш шумо карда наметавонед ки бояд бошад дар вазорати шумо, дар корхонаи шумо бояд ӯ чиз бошад, чунки ӯ амнияти шумо аст, амнияти мардум аст. бояд ӯ чиз пешкаши мардум, ҷомеаи шаҳрвандӣ шавад ки воқеият чӣ буд, яъне ҳақиқатан ӯ ғалтид ё на, ӯ латукуб шуд дар уҷа ё на. ва чаро шумо суд экспертиза намекунед, чаро аз ин мегрезед, чаро мардума маҷбур мекунед тез гурӯш кунед, тез гурӯшки ишки набинад, тез гурӯш кунед. бо конвой меоянд, мардума маҷбур мекунанд ки баранд тез дар қабристон гурӯш кунанд, анде ки ҳам суд экспертиза нашава ва ҷиноят боло наброяд. ба ҳамин хотир мо мегем ки мардуми азиз, ин ҷинояти бузург аст аз тарафи вазорати корҳои дохилӣ, вазорати корҳои дохилӣ, ин ҷинояти бузург аст дар ҳаққи мардум. яъне бубинед ҳамватани моро мекушанд, дигар майли шохи чиз бад мо кем шумо кен, яъне мо вазоратем шумо кен. увара бояд нишон тем бародарои гиромӣ.